O le si mata upure e tau alo te mai tau atu. O le mata upure ai le o le reserve le fai unga la foile. Tūlanga o fono whawai. Le reserve le teimi le nei ma tūlanga ia. Moalanga sa e mo isa ta whasoa fo ina i vae ngai tawhitawhane ma tu atu. Ia ai ia tia. Ia te leilo iai. Le angor whamsinonga fo le nei teimi mo e se la vae me sia tūlanga o le ta ngofia e whamsingo Samoa. Ai I lo tantununga. Le anga a muri ta ia le mele na saunoa i nei ia whamsino palangi le le keisle. Po le ui o le process maala o mea. Ia tia ula o kili rola po le mea la whale tonu i fua le whale. Ia le keis ma fili ngar whatutu i le tu samotas. Sao leila wa o le mka upu le ngai lua song whai whamsingonga le. Ele umile sa whape koru pe whangi aso a ngai lua so i sa whai ai fōringa mai o le ia ke au ia o le kele ia o susuenga mangi pesiri sa o nga ia le lo ia fōila le o Rodney Harrison le ta pipi pei lava o mea ka komasangi ia le langlanga ngam ka upu ia marfa vai whanga nge sumare limba i article 15 ai I lau vai o manga ia o le kali ka kolo ia ele iso ngalu fu kali nga sa langa me ia nga me ke silia o nga sa ia o nga sa fo le la ka fa e vakungi manga ko fa se ngai ia le lo ia le malo ai o le lo ia malo o langa kali malanga submission sa kuskusia fa le ai nga kali pakingo lava le lo ia ingai maka upu le issue sa pupu an kali le fa ko afi ya le pule fa ya wole lokali ngal fa ko visiti le lokali ai ese foi la wala ngo vai wo fa le lo ia le la ngai foi ya finga le la ngo mo wa ku fa unga le fa ngal fam singo sidi fa pe o la korpol ka upule la ngai lo ilo me finga ko fam singo ma sa missions le nga ba no winga o le ke le arka la kuskusia le fai o lo ia le process malanga me kasi le men ki le lo yasili o le manual le sa fa nga ia male awala le nga fa solo ia fa kalonga ila ko nga ba il ko finga al singa ngo sa ka ki le yo nga sa fa kupu vesi me fa ngai a le ke ki ro ia le asor fam singa ma isu nga raise le lo ia le tapipi ia markali ka ko lo ia le ya kif lenga ka ko kesi len kali ia le la si fa kali e falling baila e fai asi ma fo o fanga o submission lenga fai po ngilo po ka pu ia nga ver ka ko lo ia walenga umi pe falling ma la umi aso lo me ia lo la so fai fam singo taua tele lava tatu talia pea ma tulanga o le ale ma ia te fu ia se pole ngor malo ia te wo te tino le mele ia se pole ngor malo pola se ruling esa wele ruling ale al fam singo ngai le mea honestly ele ia se pole ngor malo ia officially esu ia fa nga malo le ruling ngor mele esu ia ele lava at the end of the day uloa ele fa ko ngua mai fa masingo ngar fa ko yo le fa fuingo ngar we ngar finga maru elau ke le fa ko ngua mai fa ko ngo finga o ngar we mal pa wala me yo le ala ko fo ngua according le la ko legal stands ma la ko interpret manko o le la ko kiuki nga o interpreting or kula fu o le la ko fa ali liu malea ai a ko foi mai e ko foi mai li mormalo e pule a yar finga malo le finga la ko pro keki io e pule a yar finga malo ya il finga la ko pro keki langa o le si me ia ave ia mai tawina ma foi le na ia silfia o lai ai pinge fa mauli atoa o finga le a fai pule o le HRPP nga la ko fa kau kalai le fainga pro ke ki milionga mo o lai ai pinge fa mau
kasi la ngā vaenga e ke le considerations al whaamasingo ngai whai le melea. Iwe, awa ala ko whai a ngei se ruling whapea, e a ka ngia mai ai, le kūlanga o le lako ke e whai ngā malu. O mea ngei whapea ngei ro kare ko ngari atau. O mea e ka kaunga ngāru rue whakasi, le whaamasingo, judiciary, executive, ma le parliament. O le ka whakoru lea. Lea la e kusa pio me foi lele. O leo aku le au ke e mori aku ma mori aku lesi pouku. Lesi pou marosi o ka whakoru. O leo aku le au ke e por au whakupu whaarave lave ma le au whapapong. O leo aku e mori ku aku lesi lesi bila. O whai ngā malo. A ngai lesi la ko pouku koa. Le a kaua, o a wha o le mawhau o le whamasingonga. O le winga ngā whisiri ngā ki whisiri, o le si wai mea. Se pira le efo ni ko wha, ngi ko e ngā whamasingo whapea. E langa o lute whai atu. Usa o le ua e mori ka, i le aia ma se senga. Ma le mea le ua e ua i e leo ia. Le la au e koe mori ka ia le lako miniska kulo wara fionga le pare mea. Le wari e o sai pangi sa pangi ma Tony Tevanga. Le aia ma se nga marmele. Le ua e mori kūr whamasingo. A o ai lai o e momori. O le o e momori le pouku koa. Mai ka ko ia. A o su e ngā kala. Mea piko i le anga rea ka ki whea kua. O ka se vai. Pengi leo pengi le ngā le wari ia. You know, with much respect le atu. Waka kaunga sere kuri le awari I man kangarua ngore leo. O I le kau ke lo ai, e waku ngā ngoi whaaforinga, e pengi le ngā. La ukala ngā, me e kangi wa vale pengi le ngā, e le ingi whaku I ko ngā leo whapea. E le ingi whaku. E ka kere whea kure si upu. Ai sira fia rea ku, le are winga whamtalang. O lo kau ko ngare ngai fiaru e pe o le lenga ngare ua o e ngamu ngare ua o e ngamu ma mo e soro pe o o la fakusanga ke fakusana o ria kuloa pere fia mai la fasunga me o ke le pole aku ia e ke vai ai le ngai ka mai ia ale le o e mori kai matanga ai mar makanga ko a o singia e singia i ora ori ioi ka wa umaku isi mau ka ngaka mau runga o leo makanga runga o leo o ka ngi upu mangi kala aya se o ko fika ali atu o fika I ore malo Samoa lai leo o faya kusawa elengi ka ko midikeki ai o leo o ko fika elea se no kulo waranga ngana elea se no para vale ko ka ngaka ave taxi ya oi e wanga fiangu o sero makua ya oe tongi sero makua oe i pangi keke ele ya ma se nga ma mea ia oe o le front line you are the front line oe o le shield oe o mea umanga ai o le ala fa mo nga eva ku ya o kangi bavale o ai ko nga leo fa pengi e wa mention mai lo ngoa o me anga le kupu to e foi mai la tala la ngo ba ku fa kusa le ato fa penga o man mele kupu I e ka kaure fionga ya si makiva a o sesi foi po ai ni fa masingo fai ko fa ro ia se fa more fa ku aku ia le fionga fa masingo city Fokua ku ia ave ese lo nga pu lo le nga ia New Zealand pai le ia fo ni mea community New Zealand fai o ior makai fangaloa e le si kamai makai ko roko lang ko fa ngale haku o ia kanga kai whakasinga whainga malo o aku ia kanga ka whakasinga whainga malo o so hae maa ngambia a ore ma fo fau ma ku roko ora ka whakuru o kero whako e whaisere ha mio ku ora ka whakuru longo winga wa e ai maua lalo e pure anga ale executive Pea ku usisi kure le atau. Yeah. E vai e ka kaunga respect each other. Respect each other. E oi.
sila le respecting ai election o le sunga la o le mariko ma le respect ni ko vice versa i ku e kai mila nga malanga ko Samoa e o le sofa pa le sofa lenga lengsa wol pa le mia a mea o se nga ngoka inga o election ya ma o le ari ku ya ke o ya la fo i hei mori mau ko le official o le MFAT la nga mangingo ya le manga o ngo election ni la ngai fia pale mia la fo la ino fo election ona wa o fai sua fo pale mia so it's a normal a ole ale mea ngai ai la nga mawa le au roko le anga Samoa le media roko le anga ka ko o so mai anga i media New Zealand apo ku le media New Zealand ang ko ral palangi e fa penga fai lo malanga sa uanga le ai le nga kere i manga o se le nga kere i ask se swafa na nga kongia ko al ka ko malo the respect they have for each other. Oi mo mele ato. Me ngai ka o le va fo ile le fea ro. E ri fa pia ko fa pia mai la audi. L'action. Mai ngala ka pero le amale. Ne se o ngai show well mutual respect. Le anga o le fa nga malo, il fa nga malo. Lango ile si pare mia, le anga o la mo fa ile friendship. Fa pia nga o mala bene. Ale kau ke vai kunga pe kau vai mau lalo e alfa msingonga e meia va ku ir pule ala unga take alfa ka le vai ngana e sa ro ko inga fa pengi ya o ngai lo le e sa wa ke le ar vai mau lalo fa msingonga e kai inga le kai inga fa nga maro ai nga a ko lo le ka ku fo ir ko do vai ko pasengi ya fai lo mas fu ngo ko inga fam singo fa pia le nga ile ka ka pe ya me mo fa so en po if you're not with us you're against ya ke e maka nga i fu ar ka fo mai or ka fa ko fa ka wa ngai ai fa alo mia ile si ai ka ke vai ku fa nga ya fa mai e fam singo si di malanga vai e nga o me fa ka ka me ar fa nga malo ai ka nga lu fa ka Ronga ko fo po ko leto sa le ya o asiak o le mele o ki ka mai ka unga ka mai le ya isi fa ke se sien ke akni pe o mora ave fa ko unga lo a fanger fam sino sili le lo yesili o ma fa mai ave mele o parmengi e ke awaia ele ka unga publicinga e ko nga me fa pengi o me ka un fai kuskusinga fa ia ngo male ka mai fo le pe fo linga mai wa ye longa marusi anga en fa inga polo inga le fonga le executive po le lo yesili ia mal parmengi ai e se si foi ku o le maria ia mele ka ki ro foi e fa le ku ai fa singo fa la ko ngai ku ele fa longo ia fa masingo i vaenga ele a fia fu lo inga lo kala palmia ele kala ngol palmia se opposition leader i kai le ku ngai ele kaulia ka ngai va ai palmia ngusila ele kaulia ka ngai va ai palmia australia ele kaulia va ai a palmia isi ku e kaulia lava va ai palmia i el palmia la ko va longo winga e mai mo for kai mie e kau fa le ngai ele ai ma se palmia le fai kau ngus pepa ele fai kau ngala observa la fo e kele la sources la e mo ai palmia ngai la ko fam kalanga e ku fa kasi me ye finga wa ye Samoa ma ave pel la ko fa lo il ka ko palmia aka kere o se langa len ka kalangol ka pule ale el fong fa vai ava pengi a sia ka fai ke o kulanga mai wa funga wa ise meu fale kongu a kule mai le chapipi o malo le chapipi mai mongar kaimi o funga ole e ko o la el process le o la palai fa kalangoa pe anga va apele ai a fai fo ia anga va am kula i mai kongo fong fo ko ele va le malo fo la mai va ku me va longo winga sili aku onga fai se fainga ka wala ngala e ka kaunga ko family inga me umala wala fai aka kikira la ya kula e pamli mongi ma fongem fong ko e ma ba ngai kike ore mo kwale manga o fai me le fast o pe la se la ko
mo pe lava se la ko nga ka u le o ka ave le fast ya ke au lai le fa ngo firm ka upunga a ka mai fola in mele ya sa pangi ma toni ke vanga o le ko ko lo ya fe porim ka upule al mari fo ngam ka up ma ko le fo ngam musu kalasa ilalo le fo ngam fam singa maulalo e fa im ka upule o nga wo mang fa lang kala le nga kere ko fa sim ka upu ya fiel pal mia o ngole o conflict of interest nga ave le ilunga fam singa mo lunga por Supreme Court ai ko kongi me Supreme Court ilalo fa mai ele kala fe ngai mar si anga fat kula fongo e fa il fam singa ne ma ko fam singa ne o kangia asapangi ma ke vanga ale fa popo e ma ka le sa askari longo winga o Andrew ya mawaki o ko ruranga le la kolo ya fe porim ka upunga ai ese mari ole on ka fure la kilo il fa sanga kau il min skala kom kanga luenga fai ele ma fai ko fo la loe e sa fai longo winga le koso fo el askari le ka upule e fa makanga ko pe fo menen ko pungele fa singonga le fa yanga e koso ngai fa makanga ngalo yengo ko fo me askari ai o kier ko lo le Samoa o sai le atawa o le tauvanga le mama le fai ngai e fai avaya ya utulo fo il ta wona ya fa alo fo yo sito ino poto ai tu sa ai o fai ava mo nei le ola to il lalo yo le to nga ai na no to fai atu e tauvava uma tangata I mea longo le leia mata u le leia ai kau vavale au po o ia sili o nga makanga u se kau vava po o ia la walunga le ola makanga mo ia kusa ngo fa pe fo i kau ka mai ya ele mo kau ka mai le le auskaria inga o so mai nga ya nga me fo nga ele nga fa ya inga la ko ita pipi ko fa ya inga mala masionga anti ofiemi ngo so mai lo fo ya nga me fo ya saura la mai le ngukurea ngoro ngari le la ko vaenga fa pe awia ai waka mai kamarea le atawara upu mo ngang fa pe ko mo simon kamai fasipoko ai onga o ke loe makua pala ai yari mo ma fa longo fa ya va fo e fa longo le me fa ya ko ile mu la foi la nanta o soro na mai eu quero ainda uma rola nga menga vamos com mal so mai limong ilang karma fo ngale ma kanga ka fa mai e fa valia me io gusto nga la weli mong fa valia orang kamare ele va ai to vai tuma o to e pe la no si o le o anche lu no io I to te lo ai o le na o fo ile va no fo fa tiava o le la va no fo fa tiava e fa longo le me fa ko ili mong la fo ilana wale vai tama le ma usa wale iwe e mana fo ile ala walunga makanga o limong e manga fo e sau ia ma walunga kulo nga makanga na le wale no fo fai meia e o te fai atu ai ia mo ama pa ure la au wale va ka ke a ese le ka ko pa ese pangi wale va tau te a ese